akanyuma baba pasteri canke babandi ba mwarimu canke babandi baba pastori rero canke baje bavuga butumwa bataritahura batazi ivyo barimo kuko ngaha turafise amasengero menshi usanga nyene pastori ari njavye nyene bo ngaha atana kimwe bazi ivyo barimo barakora ukumva umukristo yasambanye bakamagarika indwi imwe ibintu yani ibintu bikavurugika ndimo turavuga ngaha aho duherereye aho tubona ivyo tubona ndimo turavuga mu Burundi ndimo turavuga muri Tanzania ndimo turavuga hehe ndimo turavuga muri Australia muri Brisbane ivyo tubona ngaha ukuntu bimeze kuko abapastori ngaha beshi turabazi beshi ngaha ntusha no kumubwira ati ingo mu rugo urabyumva kure ingeso zabo tuzizi so abo rero abapastori bafise izangeso zabo ijambo ryama ubabwira ubatekerera oya none umuntu nimba yise pasteur akamati ikigo cyo ni pasteri nivyo kubuza kumuhamagara kuza mu rugo iwawe kandi ivyo kubu ntibimubuza kandi tubazi nyumviriza abanyakibi oya nimba ari umunyakibi je shora kumucira ubanza none je naho nari muhiri wanje akaba yumva bukuza muhiri wanje kubara mu rugo wanje amenye kazi yiwe ari welcome kujya gukora kazi yiwe ariko nimba atazije arimo arakora nabihebe okay mucamake nabivemo kuko nushoragana kwishure mwe ati gendage kwishure bikunanira ubwo mutanga amahera ubwo muri amahera ya minervare atari kumwe uri murakuramo ubona hari ibindi wokora bikubereye urabiheba gishura kabiheba rero nicyo gituma rero n'ibintu by'Imana uwuzi wese kandi marakora ibintu by'Imana ati ibyo ndimo nakora ntabwo ndabitahura nabihebe nabihebe kuko my friend kuko sidakobesha kweri kuko Imana ikamana ikirenge cyayo ngaha kwisi kweri abantu benshi turi mu ngorane sinakobesha kweri kuko nta cyo ubwirana mbona kubesha ngo hari cyo mbona ngo hari umunyehaki no birago my friend anaya masa ura turi ngaha twese ngaho ubona ubwatumwe tuvuga n'uburu bw'Imana my friend n'uburu bw'Imana n'uburu bw'Imana sinakobesha kweri yani kugira utahure wayi abandi bimeze uko bigoye cyane ariko twe ngaha nagahengwe kwe rero ahaniho hari kibazo kuki Imana ireka ibi bikaba ariko ngaha kasanga ari ndamitende bimeze gute ahaniho atanumwe aratahura Imana ibyo murakora kubera rero ari Imana nyene ari Imana kubera yene yisi Imana nta ugera kwigiramo ngo yivangira nukuyireka gikora ibyayo kubera iby'Imana bigoye kubitahura kandi nabari baravuga ati reka bari barakora ibyo bashaka gukora batabitahura niba bihebe barekere nyene Imana yonyene yikore ku kuko na kare hose kabisa Imana niyo yicagurira abakene ko bayikorera ikabacagura ko batikambwira ngo kuri ibi nibi ariko no munsi umuntu agera ku rusengero kabiri gatatu we turagutoye pasteur how you see that's different ako kera before Imana yonyene yitorera yitora ati we nkorera kuyikwitorera kuvugisha but no munsi different story zavuga ngo naka turamutoye kuba no urumva n'abantu bamutoye ntabwo Imana bamutoye see how difference hasa rero wowe udatowe n'abantu akora ibyangiriye by'abantu n'abantu byabinire by'abantu ariko uwatowe n'Imana my friend akora iby'Imana igomba wowe itandukanye okay mu ncamake rero ba pastori bose bakore bazi mu mutima wako mamara ko ibitaroranye n'ivy'Imana igomba baci turetse n'aba pasteur n'uwari we wese turetse aba pasteur wari wese avuga ati ndakene kurara Imana nabanza arindire kabisa ati Imana kabisa yambwiye have to do this urumva akore ibyo yabwiwe n'Imana ntakore ibijanye n'umubiri we no akore ibijanye n'ubugome bw'Imana ikindi nashaka kubaza ngaha turafise amasengero menshi ni menshi kweri kandi tukaba tuvuga ururimi rumwe ariko amasengero ni menshi kuri ko batoja hamwe je ndavyingiye uko nibaza ntibashora kujya hamwe kubera namaze kubwira ntibashora kujya hamwe kubera bicaye umwijima buzugu bazugurushe niwo mwishi kurusha umuco bashora ku ujya muco mutoyi uhari uvuga ati ubafashe baje hamwe is small ni mutoyi cyane kubera umwijima bazugurusha ari wo munini ya very hard that's complicated my friend nico that's a problem niyo mpamvu bashaka kujya hamwe cange ururimi rumwe mu gihugu kimwe ingorane zimwe zirasazo bagiye bacamo zose ariko kuvuga baje hanu hamwe basangirira hamwe is complicated biragoye nibikunda why kubera umwijima barimo ni munini cyane kurusha umuco bahagazemo
canke n'amakashi nyene baba bavuga ati je ndishaka reka amakashi je biragoye reka amakashi je narakubwiye wewe ko nakubwiye mu kigero ca gihe narakubwiye ati je ushobora kuri murasengwa n'abantu 10 ariko muri yemerewe kusengera je ari umuntu umwe abitaho bitaho kari uvuga mutuma wewe wiyumvire kabisa igihugu cyose cya Israeli kuki Imana yatoye Musa wenyine akaba ariho avugana n'Imana kuki bere baragiye biranka bagarukira mu nzira kandi urabe muri bajya bose uko bagenda bakurikirana ntago ari bose Imana yemera ati mwese nimuze Imana yazatora umuntu umwe akariho bakorana n'Imana understand kandi abarene abantu bavugana Imana face to face kandi kabamaruna n'ijya kuva hejuru ikabamaruna ijya hejuru bagatora bakajya ariko ntago bataho Imana baguma ari didiri iyubire nuno musi kugeza no musi none mwege no musi mwega abuno musi mwege kabisa wemera gakiza kaza ngo kaza gace kuri Yesu ku maraso ya Yesu twemera yani kukwizera kutamubona kakujya kwa Thomas ucumbwira no musi ati how niyo bamubona ati ngo agakiza no Jay itonde man my friend kari umungu yitwa Thomas yo kwemera wibonye my friend kwemera wibone ku maso umungu yitwa Thomas niyo mpamvu wamwize ndakoresha kwemera wibonera ku maso ngakufitira atame Thomas my friend the pastor ibinyanya rero babive nimba hari abanyanya nimba hari abinyama ibyo ntabyo nzi kwera igice no bwira cyoco umuntu wese yitwa pasteri azi nimba azi arimo arakora ati arimo azi ariko arakora ibigombe n'ubana abananyakazi ariko nimba azi arimo arakora ibyo arimo arakora abarati sivyo nabihebi kuko arimo arirondera umuvumo utazopfa umuvuye ku exactly kwari ubutumwa bahaye ntabwo n'ubutumwa ndabahaye ni ibintu bihari kandi bagena nabyo mu mitima yabo namwe mu Imana arabibereka uko bukebura ku isaha barazi ko kwisi tubayeho dutitijwe n'Imana kandi amasaha tubayeho n'amasegonda Imana irabidutiza ntabwo ari ibyiwa ntabwo ati y'amasaha bayeho nayo noya urayatijwe kwa Imana ifata ibana wewe rero imisira gutijije yawe iraheze sirera alright that's nice bimeze neza ibintu ubutumwa bahaye ibintu amagambo babwiye ni meza n'umundi niko bitegezo kora uri murakora ibintu utazi ivyo urimo mu bisanzwe ni vyiza kubivamo ni vyiza kubivamo reka rero ku musozo gusa hari atubazo tubiri cyane dutatu nashaka kwibaza nitubazo okay siafu ni zihenja wigeze kurya ariko no muso tozijya narigeze kurya inyama y'akayabo nkiri mu nkambi akayabo narigeze kurya inyama y'akayabo kweri ndavyibuka wese narigeze kurya inyama y'akayabo nkiri mu nkambi kandi nakarishije na bene data bava mu kindi gihugu wari inyama y'inyabo y'akayabo kweri barayindishije kabisa urayidi uyize kari inyabo baba nagiye kumenya mu nyuma meje kurya sinabitaye ko narariye kandi ntacyo nabaye kararyoshe yego kararyoshe ariko ntacyo nabaye ko urumva ivyo byose nibyo abantu twagiye duca mu buzima butandukanye ko ivyo byose bitwigisha ukuntu abantu twagiye dusafariga inyama y'inyabo iraryoshe agakati yego kwe narayire kabisa nokosha kwe kandi kuva icyo gihe kubera kuva icyo gihe kweri byatumye ngomba kujya ubuzima se bwari ubuzima bugoye cyane bwari ubuzima bugoye ariko kubera nyine hari ahantu ushobora kuri muri situation urimo ukajya ikintu utabizi kubera nyine inzara sinokosha kweri warakari je mvugisha ukuri kweri mvugisha ukuri ukabona abantu n'umunsi kuri iyi sura munsi amanyama ari menshi yagira ibi yavuga ibi didiri ni kubera gahimba ari kenshi niki kintu wabonye ariko my friend ikintu bita inzara yagupiza kabisa inzara kabisa friend ibintu byose baraguka uza kubaza mu nyuma ubakora ko ari inyama uza kumenya ko mu nyuma ko ari inyama wari wahaze sorry sana hari ibintu bibiri kuri isi my friend ibyo bintu bibiri inzara icyambere n'inzara oya ibintu bibiri abantu bakogena buri mwanya bavyumvira ko babitinya Imana n'inzara my friend Imana n'inzara ngo ni Imana n'inzara my friend ibyo bintu bibiri ugenda buri mwanya vyumvira ko bizotuma wewe ku isi Imana igumukongera mesi yo kubaho ni wiyumvira ibyo bintu bibiri kuko niyo bavuga ati inzara nawe uzobona umuntu ashonje
udavuga ati nkoresha ibi bikeya uyu nanda muheze na wagiye canke abeho. Okay. Siyafu ni cyo kintu wibuka mu buzima bw'iwawe iyo ukibutse ukarira. Sha icyo nibuka mu buzima bw'iwanje nibuka nkarira. Aho wicaye ahantu ukavuga ati kikagutera agahinda gose. Iyo umaze kukibuka kikagutera agahinda cyane. Iyo ni cyamu kirikanyuka karira mu buzima bw'iwanje. Mu buzima bw'iwawe. Abana bo mwibarabara men. Warabaye mayibobo ka mwibarabara friend abana bo mwibarabara men. Abana bo mwibarabara mwibara bro ubuzima bw'ibarabara. Umwana wo mwibarabara my friend. Hakagizira ubona ndimo cyishobora kumufasha uramufasha men. Waregeze kwa mayibobo. Bro ndakugira ivyo uzi. Okay. Ubisobanure yuko kino tuzogira ikindi kiganiro cy'ubuzima bw'iwawe. Sivyo uratwemerera. Umwana wo mwibarabara men. Sha ahantu hari hose niba hari umwana wo mwibarabara men. Nimba hari umuntu ashobora kumufasha cyane nimba ari ushobora kumufasha mufashe men. Uko bro abana wo mwibarabara menshi. Urabizi. Special nk'abakobwa men. Nk'umuntu umukobwa men. At least uri umuhungu urashobora kufighting. Kuko icyo kintu urashobora kufight ariko umukobwa men. Iyo kibutse urarira kubera waragiciye. Umukobwa is different story man. Waragiciye mu cyo kintu. Ndabwiza ukuri umuhungu urashobora kwigwana ariko umukobwa is different story man. Warageze kwa mayibobo. Reka man. Niba ngimana nicyo kituma barambuza bw'iwanje utazobona ngumari usanga abantu no bro that's why nikinda kubaye J Kisicho ndakubwira ati bane J Kisicho gihebe ndakubwiza ukuri. Niki kintu cyakunejeje mu buzima bw'iwawe? Niki kintu wibuka kikakunezereza mu buzima bw'iwawe? Jewe iyo ukibutse canke iyo ukibonye? Iyo nkibonye. Iyo ukibutse canke iyo ukibonye? My daughter Grace. Your daughter umukobwa wawe wa mbere. Yes. Iyo umubonye navuga ati yes ndavuga ati ijya ni show y'Imana imuratambuka. Yes. Kandi murasa? Yes. Uzagi waje akose no video when I see that ndavuga ati ijya ni show y'Imana imuratambuka. Yes. Ijambo rimwe ku mugore wawe. Umugore wanje. Umugore wanje ni ihangane ndazi ibyo ari muraca ngo biragoye yihangane. Ni kwisi iyo utababaye iyo umuntu utababaye dushobora kumenya kuri kiremwa ariko iyo ubabaye ucabuka kuri kiremwa bigagutuma urondera Imana. So umugore wo mubwiye ati yihangane ibyo ari maraca mu byo byose ariko ni yibuka Imana. Urumva iyo umuntu utababara dushobora kumenya kuri kiremwa ariko iyo ubabaye bica bikwibutsa kuri kiremwa bigagutuma wibuka ati nkwiye kwibuka Imana nkwiye kurondera Imana. So ibyo umuntu wese cyangwa by'ububabare bigutuma umenya kuba kuri kiremwa ariko uzorabe umwana w'umutunzi n'umwana w'umworo ubashyize hamwe hari tofauti cyane. Very different. Yes. Kubera uyu afite ububabare aritahura kubera adafite ububabare ntashobora kwitahura mu gihe nawe ugerera umutunzi iyo ububabare umaze kumushirako akitangura kwitahura akamenya kumbe nujya n'umuntu. Kwa ibintu by'ububabare rero bibaho kugira witahura niki kiguhonze ndababaye ucawumva ko kijyumara kuba kiguhonze ucawumva next time iki kintu kweri nkigufata neza kikugira kikimponde. Na niyo mpamvu barababwira bose umuntu wese nimba ufise amahera nimba ufise ubutunzi bukoreshe neza kugira ejo niyagira ikintu kiba n'abandi bazogufasha. Ntabwo Imana iguha ibintu kugira wewe uca ufata abandi nabi umenye ushaka kubanyura no. Imana iguha ibintu kugira ubikoreshe kugira ufata abantu neza ubereke ibintu yaguhaye ko ari bisanzwe. Simple. Uno munsi sindabizi gusa nturambwira ubuzima bw'iwawe. Itariki 9 z'ukwa gatanu ni umunsi mukuru wa mama. Ababyeyi. Ababyeyi. Iyo bakuhitisha mukavuga ati tuguhaye kino kintu. Muncamake tuguhaye imodoka. Na example tuguhaye imodoka. Hagati ya mama n'umugore wawe uhitemo uyihereza. Nayihereza mama wanjye Tereza. Arashahari. Araho hari. Ariko kubera adahari bayimpaye nk'uko kubera adahari umubyeyi wanje ubunini kono yiheza Nicole. Yabahari. Yabahari naho Tereza ubu ngubu nayihereza Tereza. Mama wawe. Parisana. Kandi je nababwiye abantu misi yose
umuntu wese azi ko afise umuvyeyi canke nyina se na papa ngaha muri igihugu akoresha iyo chance kurondera ubuzima utabikoresheje birakugoye nimba uzi ko ufise abavyeyi ngaha muri igihugu ukaba ufise canke na nyoko canke papa wawe muri igihugu bakoreshe as much you can ukoresha ubwenge bw'Imana Imana yagutegeye buri munsi n'isaha uzobaronka ku buzima ariko utabikoresheje neza my friend uzoguma yanga ngo umenga nta network ufise mu kwezi kwa mama kuno kwezi no kwa mama nikora umubwiye iki uno munsi mukore umugore wawe ndamubwira kusa Imana muhe kubaha imisi Imana yamuteguriye no kwihangana naye bisiga byose n'ubugombe bw'Imana na romantic uzagushira mama oya romantic kujyaye romantic bya kujyaye reka kuzamura muragira mugira ibintu bitabaho romantic cyane biki izo nizaguguruguru nyine banabwira abantu none wowe ni romantic umugore wawe byo kuzo kujyaye umugore umufata w'umusirikare mwese murabasirikare mu rugo of course arazi ko ndamukunda arazi ko ndamwubaha no ngo ndamufashe bikani nta bihari byo kuba naye ibyo byose bisiga byose biri hejuru y'ubugombe bw'Imana kumugore wozo mutwara he muri Mother's Day ndamutwara hehe oya nagumbe muhira mera tekereze mwe oya reka umugore wenyene nimba none nta karomati kuzoko umugore nimba akeneye ahantu kumutwara ahantu yemwe yakubwira ati ntwara ahantu France wewe ubwi wawe nk'umugabo oya abantu bafise apana abantu wewe nyumviriza ubwi wawe kubwiwanje azoguma mu rugo ushobora kumubwira maybe ntavyo ashaka no nyumviriza you have to be romantic no you have to be romantic man maranja nzo kujya mu gomene no oya ibyo bibara uri romantic no rege biki mbabara man please man woko nakora ngo warababaye we wari babari byo gusanga abantu muri mbega murabashika ngo shuga mamuru basiga amavuta no ya man koya mwereka umugore wawe kwiri kwisi ni ibintu bisanzwe that's how udosanga nindo ingoma ariko asanga uno munsi mke wangu nini yere kama ana makosa meni none mugore wawe oya mugore wawe ikimeni ndakubaza ikibazo cya nyuma cyaturangiza n'ikihe kintu umugore wawe wigeze kumukorera akababara nta kihari n'ikihe kintu umugore wawe yigeze kugukorera ukababara ntabihari nimba hari any problem kuko nta kintu umugore wawe wigeze gukora urababara cyangwa ntacyo wigeze kumukorera uramusaba imbabazi amuga ati no agize amanyama nakagira amanyama turamenya how to fix ourselves simple none igihe kintu wigeze gukora nyene ukavuga ati je uno munsi kweri nta mubaje umugore wanje kweri nta kimwe urakora nyene kibuti mubabaza kumbere romantic easy none nibagena nkiryamira bugaca je n'umugore wanje gatwenga no easy kubera ki menye imisi yose tariki 9 rero zuko gatanu ndiye zuzo mutwara out nawe uravyumva of course yene ndamugeti my wife let's go akavyemera ndamutwara nyine ariko atabikunze atawifitiye ibe ntangorane we nta kibazo ufise wowe easy mama dogo easy oh yeah kira kit pore nta gidiridiri go oya abikere ndagutwara atabishaka icara ngaho simple ibyo ubona kuko mu gihe ugihumeka ufise inguvu manake hari gimara kufashura gushira kujya sio maka imisi yose wogira ibi no hari ibyo mu buzima bw'iwacu tutakeneye hari ibyo ukeneye gufata n'ibyo utakeneye gufata fata ibyo ushoboye imisi yose fata ibyo ushoboye ibyo utashoboye bireke simple nuba bimeze neza uri simple we uri simple easy namaze kubwira ntabwo tugura impuzu ngo twambara ngo tubere ko tubereye cyane tugura impuzu kugira tupfuke isoni zacu that's it simple nta swag amaswag ibiki ibyo ni ibintu by'abantu mwishira ngo mu mitwe tugura impuzu imeze neza nyumviriza umere neza igikuru waguze kugira upfuke isoni zacu ntabwo waguze ngo waguze kandi gira ko swag basi zo kujahi imepiga swag zo kujahi swag za jay zo kujahi wambaye impuzu ko n'abantu ibintu bisanzwe nimishambara oya shira oya
twambaye impuzu kandi impuzu twambaye siko ngo ni mishambara ni ibintu is simple ko something urashaka wewe ukunda kubona eh wewe warababaye of course of course Hivi je uramaze kurya ibivu warageze kurya ibivu oya je narageze kurya ibivu my friend man okay ibivu nkabijya bakunzi bacu ba Intore Top TV turangirije ngaha ikigani gikurikira azotubwira ukuntu yariye ibivu